فأود مصورة چنه جوری ترکی أود شيء ترجمه كيف؟ جمع الصفات Allora di tutti i credenti del popolo accogliamo vostra santità con un grande gioia. La vostra visita è un grande evento storico, oggetto del nostro orgoglio e soddisfazione e orgoglio del popolo برای تمام siamo chiaramente و آزادی siamo chiaramente convinti della libertà della religione لبودهی پکوژیان یک پروفیل لیوان پکاتشان ناسناما culturi dei la tolleranza, la accoglienza, la competenza delle antiche eredità del protestante. E presenteremo questa cultura in mezzo. میشه لگل آشتی دیالوگ كاشف كم فرور